Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali lagi untuk melanjutkan cerita Lapar Kasih. Saya dengan kawan-kawan, yaitu 5 sekawang anak muda semua. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa buka channel musik kita rekor, subscribe, share dan like. Oke? Oke, lagu untuk volume yang kedua. Cerita daripada Lapar Kasih. Pura mengilau, Iyana lapar kasih pakasih paringaran na baca ni baca ragana makratu ngami bacana laraga hula ladun rusera melo gomalai siri kulece sako melo saliong lau piara ko pada bakku lau palece ko pada dongi saluru landro ale kuna onroi mana ilanta lanta. Tanrana tong kuasa tong puang elaya masela para kasih polege oko puang eka taluna baca ati samana baca ragana na peran reni ragai masuna sali wapala. Iye tong mana na tapasa mana tong ragai okko mani palompong aje na samana lapar kasih lanta memang eka talu na pamendre ko utu na lanta tongang eka talu na pamendre ko salengkana lanta tongang eka talu lupa mendre ko urun na lanta topa eka talu. Salurulan roalena na pakada sisa samana tong ragai na yemi mapadagai siagai ganna panuntun lapak manang isumpan na makar mana panuntun nandra sai pakampi te dom macalat dapale madaga na pakadoro mialena.
mana palapa maruka mana panontong Makramana panontong nandresai pakampite do macala dapale madda ganapa kadoro mialena roa paga palapo eneng kalingan di buarosi oko me makamarana Makaraya tinay lalang alena di bunga rose etai tanam padaga sama nada tuku aku napan nali warwana ingkalinga panontonge angka kapat tahu pole macalat darro madaga Nai andi bunga rosi tanun leto ni perangina gorai wi pajagae iko mana pajagae timpa manangi baban nabiliku pitu susunge meka masulo saliwat tuju matai padagae Nai mana pajagae dena timpa ibabana kamaran nandi bunga rosi makalari ami jenono na podangi roda tue puaku memada tue melogare masu andriku puaku andi bunga rosi Makarani roda tue ko meloto ngangi masu pomuan di bunga rosi tika ngangi manu pute mupadarang ilali nasaluru bate kajena cerak manangi daramanu Pajaganan di bunga rosi lau memang nitikal isaman aje manu pute na padarang ilalina mendenia sebola etimpak manangi baban nabilit na pitu susunge Masunan di bunga rosi lecerak mana darah manu saluru bate kajena nanyean di bunga rosi malah tongangi kadera tudang yang di bunga rosi matuju baba talongan Cukup mitai padagae nai yarona para kasih cara kabatula na tandangi ragae mendre napace ngai laya setuju na jetalong na tuju matan di bunga rosi Alena la para kasih cenga memang ini cawa alenan di bunga rosi cukup memang icak biru Naiyarola para kasih na tuju mata ramalisa oko palau amatan na alenan di bunga rosi Si baliyoko wadak na makaraya tinay lalang ang katongan nilaw sapa papasan na roamboku Naiyaro na para kaside na sandingang nyale na natandang iragay mindre tania patotan rena Nagalilu ko yawa na gora lopra para kasi iko mana panontong Jago cede panontong edua ni kanaragaku
papasan naro amboku makun reye de jero na waddi mate kode na pura sogilopo. Enak hebat micune nama jumana panontong ede nama nasalai rita sama nala para kasih polekon di bunga rosi. Nai andi bunga rosi okoria sebolai mau se andi bunga rosi makanya tinai lalai. Agar ucara kulawana saiviro tapana samana la para kasih. Etetana mapadaga samana datu puaku napana angka padaga andre akaleng. Nai andi bunga rosi nak gunangi pengalaman nak kotini piso lepina pole kola lekutana. Napa memang ina buang inono tanae napa milau para misi oko manapa jaga akranian di bunga rosi melo tongang ajen nono mite tongang ipiso ku makrama napa jaga wakuan di bunga rosi aja nanai di nono ya pamite ipiso ta. Makrayan di bunga rosi taro tongan najen nono lau pajalangi daraku lau pakata iuraku. Tarotongan najen nono lau pajalangi daraku lau pakata iuraku matapak mana pajagana nono nian di bunga rosi elatuko tanae joka memang nilai yono silampu piso lapina cukup mite piso natako mirimania nge calilili panamende si calili yang ngirok nana tuju mata la para kasih sama naba bacala emon roko anro kaina cilengi baba cala oko anro kaina emon rina tuju mata la para kasih nairo la para kasih maka daya tinai lala jago cede panontong taluni karena ragaku
Papasan naro amoku makunreng na makunrei de jero na wadi mate kode na pura sogilopo. Menrenyan di bunga rosi, nalape makaderana tudangan di bunga rosi, matuju babatan longan nerona para kasih penak menrengi culena. Nairona para kasih na japai jalur ragai napa memang na patadang opo tuju na popana napa ina capu campak makanai na para kasih iko jela raga ulawang ladun seratan ramu jema kuasa lautan dako jero mendre telong molatama iye lalo pamu tapareko okoi wakangan na andri kwandi bunga rosi. Makranilah para kasih laraga ulawan ladun serame kami te kuasa mulo tanda ngako jemendre talong mulatama iye lalo pamu tapanareko okoi wakangan na andri kwandi bunga rosi. Irona para kasih eka taluna baca ati na pratandangi ragai samana tungal layase tanran aku sebuang etana mo macane cane samana to ragai okule bukna panuntungi iya ropa ragai talongang enolatama iya to manana tapa okko mani wakangan nandi bunga rosi. Oke, latusi puluh kedua. Insyaallah kasih Kak Matu lanjut kangi untuk palome ketiga. Tapi jangan lupa buka channel Musik Kita Record, subscribe, share dan like. Sebelum saya undur diri, saya ulangi lagi nomor ponsel saya yang bagi berminat menghubungi saya yaitu 085299247359. Insyaallah sih untuk isi payment di volume ketiga.